शुक्रारा आयटकान वास्को रेल्वे स्थानका लागसार धरणे आयोजित केल्ले। पुराय गोंयच्यान सुमार 250 वयर कामगारांनी ह्या धरण्याक भाग घेतिल्लो। सरकाराक देशांतली तशेंच राज्यांतली बेरोजगारी पयसावपाक जावना हो ह्या धरण्या फाटलो मुखेल हेतू म्हण कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। Year by year, every year, more than 20 lakh plus people, young people are coming in the job market. They are not able to give them jobs. Similar situation in Goa. The Mr. Parrikar government, earlier the Lakshman Parsekar government, they said we will create 50,000 jobs. Now, hardly have 1,000 posts been announced, and there is already maramari among them. They are already fighting on those 1,000 posts. What will they create? 50,000 posts. There are no new industries coming in Goa. People who are in jobs, they are losing jobs. Take the case of Western India Shipyard Limited. Take the case of Zuari. Take the case of United Spirits Limited. Take the case of mining. People have lost jobs during the last 5 years. More than 10,000 plus people, more than 10,000 have lost jobs. Where are the new jobs? In Goa alone, 10 to 15,000 youngsters are coming out in the labor market every year. There are no jobs. And there is no money in the hands of people. Demonetization, GST has actually drained the entire victuals of the people. The people have been emasculated. In such a situation, या परिस्थितीत आम्ही आज जो धरणा धरला आणि दुसरे नवे नवे नारे सत्तेर असलेले घालता, गोवन नॉन गोवन. आता मेडिकल कॉलेजांनी जाग्यांनी 2 लायनी केल्यात, गोवन नॉन गोवन, आणि नॉन गोवन आहात तांकां आता ते फारीक कर म्हणटा. वन नेशन वन टॅक्स, वन पीपल वन हेल्थ, आणि ऑल पीपल हेल्थ फॉर ऑल, एज्युकेशन फॉर ऑल. आणि हे जेन्ना आमी हे सरकार उलयता एका तोंडान करता दुसऱ्या हाजेर. इवन बीजेपीचो शत्रुघ्न सिन्हा सुद्धा ह्या सरकाराक क्रिटीक करूंक लागला, सांगूंक लागला की द पीपल, द पुअर पीपल आर क्रायिंग फॉर मेडिकल अटेन्शन. त्याच बरोबर यशवंत सिन्हा ह्या सरकाराची टिका करूंक लागला. बीजेपी मध्येच लोक अस्वस्थ जाल्यात आणि आमी जे कामगार प्रतिनिधी, कामगार संघटना आम्ही थारायला 9, 10, 11 नोव्हेंबर दिल्ली चलो आणि दिल्ली चक्का जॅम करपाचे. 10 लाखा वयर कामगार दिल्ली सगळे विभिन्न वेगळ्या संघटनेचे सुमार 14 नॅशनल संघटना आम्ही एकठांय जावन दिल्ली चक्का जॅम करतले.